out that way. Big Daddy, go get it on Macy Gray. Raindrops, drop top, smoking on cooking the hot box. Fucking on your bitch, you thought. I pozdrav svima, sam Peri, dobrodošli u novi klip. Danas igramo na Skillarenika i uvijek. Znači, ja touch kida. Što vidite. Danas ćemo deliti novac, pomagati igračima LP i to. Da nije moguće. Da idemo dalje. Sad neki event pa spamaju i to. Inače, prošli klip onako solidno je prošao, skoro 400 prikaza. Imao je, mislim, 50 lekova, tako nešto. Tako da guramo do 550 suba i onda ide novi giveaway. 100 miliona ili VIP 2 opet ili tako nešto, vidjet ćemo. Možda bude i 50 miliona i 2 VIP-a, tako nešto vidjet ćemo. Uglavnom ostavite sub i like. Je dovoljan. Ostavite sub i like i vidjet ćemo. Uglavnom, delit ćemo novac početnicima koji traže, znači nešto malo, neću preti. I je bio. Aj, može. A teleport, ajde. Ovo dok se učitaju svi objekti i sva ta sranja. Stvarno je debilno. Mislim da nije ni seo lik, ja. Pa sedni jebote. Vidiš da laguje. Uživaj. Da. Sad će da traži poz, znači eto snimaš. Poz sam te. Pozdrav za Kliment sa. Tako da idemo dalje. Good chat ne radi. Pare damo. Ima valjda, žao mi je. Dobro da mu nekog početnika. Ajmo ovo, mitske makaveli, gotovo 20. Hej. Jel ovo jafka lik? Jebi ga druže. Šta ti radim? LP. Čist. Neću ovaj 15 level. Ajmo ovaj. Gotovo 43. Hej. Ima sve više, ne znam kako to. Neaktivnost. Ne znam sad kako čeka, ajmo skroz dole nek. Opa. 9. Gotovo 4-2. Bam. Cvetko sad report. Snimljen. Adisar, George, 60, idemo. Eto, snimljen je upravo. Zašto? Eject 146 snimljen je, tako da ako stavljaš žalbu imam dokaz uglavnom. Tako da ono. Nadam se da će ovaj klip da se sačuva, vjerojatno hoće, ako se sačuva eto meni minus, ako stavi žalbu koja prežive. Tako da, ajmo mi sad da podijelimo neke pare konačno. Prvo neko došao već do igrač. Izvoli. I welcome. Njemu ne mogu da pošaljem pare zato što nema otvoren bankovni račun, vjerovatno, jebik, puka mi glas. Kako da vežem pojas? Kucaš pojas. Jel treba još neka pomoć? Hvala, nema problema. Tako dajmo da vratimo skroz gore. Ovako, level 279, 8, level... Momci. Slušajte. Snimaš li? Snimam i trebate mi. Dijelim cash. Šaljem vam po 200k. Znači šaljemo po malo. 7 Srba
Srki i Eman Buraz. Može. Reperko. Nije prank, znači Srba i ovaj lik. Znači Srba i 77. ID 77 i Srba. Znači po 200k. Još da je malo, brate, neću puno da delim. Neću jednostavno. Maksimalno milijon. Znači banka, transfer novac 77, 200k. Banka, transfer novac, Srba, Srki, 200, znači 200k. Ja mislim da sam mu poslao 200k, jasno. Tako da bi što više vam podijelio, uživaj. Idemo dalje, znači sad ćemo da damo 300k liku ko bude tražio i to je to. Ne, komandu kako zovem gun iz Glad 177. Reci. Ajde reci. Reci burke. A zašto si im poslao pare? Eto, početnicima šalje. Jel smeta? Što sam ti... Pa malo sam ti poslao. Neki Emino mene. Naravno, gotovo 79 biti. Reci, sad ćemo da mu pomognemo i poslije ćemo pare. 300k. Popravili sam, znači, sad će svi u komentare pisati ahaha, 200k mnogo, haha, ono. Može. Inače snimam neki klip, šaljem. Ne, neću vam kažem snimam klip. Nego, pre nego što te portam, imam poklon za tebe kao početnika. Koji? Budi tu, 795 ID. Aj pozvat ću mu... jedno... 400k, eto. Banka, Joški, Hayashi. 444 040. Eto. Poslate pare. A teleport, transakcije. Vatrogasci, eto. 450k, nije malo. Vrat nisi treba. Štu. Pozdrav. Znači... Šta je s ovim ljudima neće pare jebati? Pa ne, hvala Boraz, uživaj. Eto, tako, poslat ćemo još nekom liku. Autoškola. Level 65. Os. Daniela. PM 279. Reperko. Sedi imam nešto. Šaljem početnicima novac. Čestitam. Sad ti pošaljem. Tako da... Poslat ću njemu 300k. Kako zove, znači 65 ID. Banka, transforma 65, aj 300k njemu. Uživaj. Hvala. Kako ti dokle date portom? Ajde. Uživaj. Kaiser. Da, samo svoj nick da mi se javi in game, da mu pošaljem pare. Dobit će 500k i to je to. Da. Završavam klip upravo. Pozdrav sam te. Tako da pozdrav za Hajero Orelana. Tako.
Tako da to je to što se tiče ovog klipa, ja se nadam da ste uživali, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao! That way. Big Daddy go get it on Macy Gray.